nibyo ndabasuje mbahaye ikaze mboneye kwifuriza kugubwa neza uyu mwanya aho twongeye kugaruka hano muri studio kuri tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. uyu mwanya rero tukaba tugiye kureba amwe mu makuru agezweho iby'ubuyobozi bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gutangaza ku bijyanye na gahunda ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bw'iki gihugu nyine ufite ku mujyi wa Uvira. Minisitiri w'Intebe yatumije inama ikomeye yiga ku bijyanye no gushyira ubuyobozi mu mujyi wa Uvira uherutse kuba wakongera gusubizwaho uruhande rwa guverinoma. Muri amakuru kandi turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane aho tunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru tukareba amakuru ari guturukayo. FARDC yatangaje ko yongeye kugenzura umujyi wa Uvira ku mugaragaro ndetse yamagana ibikorwa birimo ubujura n'ubusahuzi ngo byaba byarakozwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 mbere yuko bongera kwagaruka. Seti Kikuni arazwi cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuri ubu ngo biravuga ko yaba yagiye mu buhungiro. Umuryango wa Afurika y'ibiyaga bigari wagaragaje imiterere ndetse n'uburyo bateganya kuzabikoramo ku bijyanye n'ubuhuza ndetse no gushyiraho gahunda zigamije gukemura amakimbirane agaragara cyangwa se arangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugufite n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye tugiye kuba twagaruka nk'uko bigaragara, ariko by'umwihariko turaza kwibanda kuri situation ihari mu mujyi wa Uvira. M23 bakiva Uvira Wazalendo bamaze kwinjira, ni mu gihe izi nyeshyamba zari zatangaje ko zifuza ko aka gace kahita kayoborwa n'ingabo zitabogamye zirimo MONUSCO. Biraza kugenda bite? Ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho tubive imuzi n'imuzingo, ariko mbere yuko aya makuru tuyagarukaho ndabasabye mubanze mukande subscribe kuri Region Info kwa tarabikora bamaze kubikora bravo. Ikindi kandi cy'ingenzi kandi cy'agaciro nuko igitekerezo cyawe ndetse inyunganizi tuza kubyakira muri comment, bitaba ibyo shyiramo imitima. Ndasuza kandi abandi mwese mukomeje kugenda mutugaragariza ko mudukunda, bitekerezo mugenda mutanga ndetse n'inyunganizi nkuko mubibona. Ayo makuru yose rero tukaba tugiye kuba twayakurikira turi kumwe, ariko nkwibutsa ko usha no kunyanukira kuri Barore TV ugakanda subscribe ntubyibagirwe. Hanyuma rero reka twimata ture tudondosha nta gutinda. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kuwa mbere ko yatangiye gushyira mu bikorwa gahunda yo gusubiza buhoro buhoro ububasha bw'igihugu mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice biwukikije. Bishatse gusobanura iki? Ubutegetsi bw'iki gihugu bwatangaje ku mugaragaro cyangwa se bwongera kwerekana isura y'uburyo ubuyobozi bwa guverinoma bugomba gutangira gukora muri uyu mujyi wa Uvira nyuma yuko bawigaruriye. Ni intsinzi mu by'ukuri yamaze kugaragara ku bijyanye no kuba uyu mujyi wasubira mu maboko y'ubuyobozi bwa guverinoma. Iyi gahunda ikuyemo ingamba zijyanye n'umutekano, ubutabera ndetse n'ubutabazi bwihutirwa nk'uko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'iki gihugu. Ni gahunda igamije kugarura umutekano urambye, kurinda abasivili ndetse no gufasha mu gusigasira ituze n'imibanire myiza y'abaturage muri utu duce mu by'ukuri twa Uvira ndetse n'ahakikije mu burasirazuba bw'igihugu nk'uko iri tangazo ribivuga. Icyemezo cyafashwe nyuma y'uko ingabo bivugwa ko ari z'u Rwanda ndetse ngo zifasha umutwe witwaje intwaro 23 bakuye ku gahato mu mujyi wa Uvira. Guverinoma ivuga ko mbere yo kuva muri uwo mujyi hakozwe ibikorwa byisubiramo kandi byateguwe byo gusahura, kwiba ku rwego runini, guteza akajagari ku bushake ndetse no gukomeza gushyira abaturage mu bwoba n'umutekano muke uhoraho. Nkuko iryo tangazo ribivuga ngo haba haragaragaye kandi ibikorwa byo guheza ndetse no gupfobya amoko amwe namwe byahungabanyije ubumwe bw'abaturage kandi bishyira abasivili mu kaga gakomeye. Guverinoma igaragaza ko iyo kuva muri Uvira bidashobora gufatwa nk'igikorwa cyakozwe mu bwumvikane no mu mutima mwiza, kandi ko bidahishura ubushake nyabwo bwo kugarura amahoro. Abategetsi ba Kongo bashimangiye ko kuva muri Uvira
ari intambwe y'igihe gito gusa kandi ko bidashobora gusobanurwa nk'iherezo ry'agasuzuguro igihugu kirimo cyangwa nk'impinduka ifatika mu bikorwa by'umutekano rusange. Icyemezo cyonyine cyemewe ngo ni uko ingabo z'u Rwanda n'abazifasha bose bava burundu mu buryo bufatika kandi nta mananiza ku butaka bwose bwa Kongo, hubarijwe icyemezo cya 27/27/73 cy'inama y'umutekano ya Loni. Amasezerano yagiriwe Washington ku itariki 27 Kamena 2025 ndetse n'inzira y'ibiganiro bya Doha. Ingabo za FARDC, polisi y'igihugu ya Kongo ndetse n'izindi nzego z'umutekano bakomeje kugaruka mu buryo buteganyijwe kandi buhuje Uvira ndetse no mu nkengero zaho, hagamijwe gusubiza ububasha bw'igihugu mu kurinda ubuzima n'imitungo by'abaturage nk'uko iri tangazo ribivuga. Guverinoma kandi yamaganye iyimurwa ry'abantu ku gato, by'umwihariko bamwe mu baturage bo mu muryango w'Abanyamurenge, bivuga ko hari abahatirijwe kuva mu mujyi wa Uvira ndetse n'ingabo z'u Rwanda n'abazifasha bo muri AFC23. Ibikorwa byiswe ibitemewe na gato kandi bihonyora uburenganzira bw'ibanze bw'ababigizemo ingaruka. Mu gusoza, ubuyobozi burasaba abaturage bose gutuza, kwirinda ibyabangamira amahoro ndetse no kugira imyitwarire ishinzwe. Basaba kwitandukanya n'ibikorwa byo gushukwa, amakuru atariyo n'imvugo zipfobya kandi bishobora kongeza umwuka mubi n'amakimbirane. Guverinoma rero ikaba yahaye umukoro abaturage uko bagomba kwitwara. Hagati aho ngabo, Minisitiri w'Intebe Madamu Judith Suminwa Turuka kuri wa mbere ku munsi w'ejo i Kinshasa yayoboye inama yihutirwa yiga ku bibazo by'umutekano, iby'ubutabazi n'imiyoborere biri mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo nk'uko byatangajwe na guverinoma. Iyi nama yabereye mu nyubako ya leta, nubwo uwo munsi hari hatangajwe nk'umunsi w'ikiruhuko ejo, ariko inama yo yaranze iraba. Ba minisitiri b'imari n'itangazamakuru ndetse na minisitiri w'ingiro ushinzwe ububanyi n'amahanga, umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa francophonie n'abanyekongo baba mu mahanga, abahagarariye inzego z'umutekano w'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka DGM ndetse n'impuguke mu by'ubutabazi nabo bari bahari bakurikirana akantu ku kandi, nk'uko byatangajwe na minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Bwana Patrick Muyaya. Ati inama ni iya mbere mu zindi zizakurikiraho zigamije gusuzuma ndetse no guhuza ibikorwa bya leta mu gihe gito n'igihe kirekire, byose bikurikiranwa bya hafi na minisitiri w'intebe. Ibyaganiro byibanze cyane ku gusubiza ubutegetsi bwa leta muri Uvira. Guverinoma yashimangiye ko ari ngombwa ko serivisi za leta zisubira mu kazi mu buryo bufatika kandi buhoraho, nyuma y'uko uwo mujyi umaze gucungirwa umutekano n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe na polisi y'igihugu PNC, harimo n'uduce tuyikikije. Patrick Muyaya yagize ati ntibihagije gutangaza ko hari uwavuye mu mujyi, ni ngombwa kwemeza ko serivisi za leta zose zasubijwe mu kazi mu buryo bwuzuye. Yongeyeho ko gusubira mu kazi kwa guverineri n'izindi nzego z'intara, baravuga Jean-Jacques Purusi ndetse n'abandi bayobozi, bizakorwa igihe cyose umutekano uzaba wemejwe. Ibibazo by'ubutabazi nabyo byaganiriweho. Imibare yatanzwe yerekanye ko hari impunzi n'abimuwe bagera ku bihumbi 267 barimo abana bagera ku bihumbi 12,122 batari kumwe n'ababarera. Abantu 12,000 ntabwo bari kumwe n'ababarera. Abayobozi bavuze ko nta gusubira mu byabo ku bwinshi kuzemerwa hatabanje gukorwa isuzuma ryimbitse, cyane cyane imiterere y'amazu ndetse n'ibikorwa remezo. Ikibazo cy'ubutabera ndetse no kurwanya kudahana nacyo cyaganiriweho. Guverinoma yemeje ko ibyaha byakorewe Uvira bigomba gukurikiranwa n'ubutabera, banasaba busabe n'ubumwe bw'abaturage ko bubungabunga kandi ko hataba ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku moko cyangwa ku miryango. Iyi nama igaragaza byinshi cyangwa se yerekanye ishusho kuri byinshi ku bijyanye n'iki kibazo mu buryo bwo gukomeza ubuyobozi bwa guverinoma bukora muri utu duce. Tukiri kuri Uvira, ubwo umutwe w'abarwanyi 23 bavaga umujyi wa Uvira Wazalendo bahise binjira, nyuma yo kuva ku mutwe witwaje 23 bivugwa gushyigikiwe n'u Rwanda. Umutwe w'abarwanyi ba Wazalendo bahise binjira mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byabaye ku cyumweru tariki 18 Mutarama. Mu by'ukuri
cyane cyane muri uyu mujyi ufite akamaro gakomeye cyane uhana imbibi no Burundi nk'uko bigaragara. Nyuma y'amasaha make imodoka za gisirikare za leta ya Congo FARDC nazo zinjiye muri Uvira. Izi ngabo zari zarahunze uyu mujyi mu kwezi k'Ukuboza cyangwa se zarasohotse muri uyu mujyi. Kwinjira kwa Zendo kwaranzwe mu by'ukuri n'amasasu mu kirere, urusaku rw'abaturage bishimira ko bongeye kugaruka nk'uko bigaragara ahangaha kuri situation yari hari mu mujyi wa Uvira, ubwo ubuyobozi bwa guverinoma ndetse barimo bagaruka hano muri uyu mujyi wa Uvira. Hari ibiri kuvugwa kumwe mu bagabo bazwiho kutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho kugeza uyu munsi bita Seth Kikuni. Uyu mugabo rwose ngo yaba ari mu buhungiro, ni umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Seth Kikuni ngo yashoboye kuva mu gihugu kubera ibikorwa bye, ndetse kandi ari ahantu ngo bikaba bivuga ko yahungiye mu bindi bihugu nk'uko byatangajwe n'urwego rw'inama n'inzego za politiki n'imibereho myiza mu nzego z'imibereho mu itangazo ryo kuwa mbere tariki 19 Mutarama, rishimangira cyangwa se ryerekanaga rwose amakuru kuri uyu mugabo bwana Seth Kikuni. Nizera ko mu by'ukuri amakuru ku bijyanye n'uyu mugabo muyategereje muri benshi. Seth Kikuni rero avugwaho kugaragara mu bikorwa bibangamira ubuyobozi cyangwa se nyine ibikorwa by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngira ngo mwese murabizi cyangwa se muzi icyo ibyo bintu bishatse kuvuga cyangwa se gusobanura. Ubuyobozi bwa leta rero ya Kinshasa bukaba buvuga ko uyu muyobozi w'abahagarariye opposition ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, amakuru yaje kumenyekana kuri we ari uko yaba atakiri kubarizwa kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka dusuzume turebe uko bimeze. Amakuru atugeraho uyu munsi tariki 20 aravuga cyangwa se aremeza ko umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi Seth Kikuni yaba yaravuye mu gihugu abifashijwemo n'ibikorwa byari byakozwe mu ibanga bihuza n'imbaraga kandi n'ibikorwa abantu bakoze. Ibi byatangajwe kuri wa mbere tariki 19 Mutarama n'urwego rw'ubwumvikane rw'imitwe ya politiki n'imiryango mu itangazo ryashyizwe ahagaragara. Nk'uko uru rwego rubivuga ngo Seth Kikuni wahoze yiyamamaza mu matora ya perezida yo mu 2023 yarabangamiwe n'ikorwa rishya ngo ry'ubutabera rifite inyungu za politiki rishingiye ku ibaruwa yo ku itariki 15 Ukuboza 2025 yanditswe n'umushinjacyaha mukuru w'igisirikare ku rukiko rukuru rwa gisirikare ayandikira umushinjacyaha mukuru ku rukiko rw'ikirenga. Urwego rw'ubwumvikane rwatangaje ko rushimira byimazeyo abantu bose bafite umutima mwiza n'imiryango yose yagize uruhare muri iki gikorwa gikomeye cyo kumurokora cyakozwe mu bihe byari byuzuye iterabwoba ndetse no guhonyora uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Banatangaje ko Seth Kikuni azageza ijambo ku baturage bo mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga mu minsi iri imbere kugira ngo asobanure mu buryo burambuye impamvu nyamukuru yaba yaravuye mu gihugu ndetse n'icyo yahunze. Seth Kikuni yigeze afungwa mu kwa mbere ku itariki ya mbere Werurwe 2025 avuye muri gereza ya Makara nyuma yo kumara amezi 6 afunzwe muri Nzeri 2024. Yararakatiwe igifungo cy'umwaka umwe ashinjwa gushishikariza abaturage kutumvira amategeko ya guverinoma mu gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma. Nyuma yo kugaruka i Kinshasa tariki 18 avuye mu nama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabereye i Nairobi muri Kenya yateguwe na Joseph Kabila, Seth Kikuni yongeye gufatwa ageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri n'abantu bavuga ko bakoraga ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutasi. Pasiporo ye ifatwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu, kugeza ubu ntigeze ayisubizwa. Seth Kikuni rero yanenze bikomeye urugendo rwa perezida wa Repubulika wagiye i Davos mu Busuwisi aho ari kwitabira inama ya 56 y'urwego mpuzamahanga rw'ubukungu nk'uko bigaragara. Uyu mugabo rero amakuru akaba avuga ko yaba yamaze gusohoka muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'uko amakuru akomeje kugenda
abigaragaza cyangwa se mu bikomeje kugenda bivugwa. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC bashyize hanze itangazo, ni itangazo bashyize hanze mu by'ukuri navuga ko ari iryo gushimangira cyangwa se ari mwe bita ngo ni agashinguracumu, kwemeza neza bidashidikanywaho, ubwo ni FARDC bagaruka ku bijyanye n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyagaragarije itangazamakuru, abaturage ndetse n'isi muri rusange ko bongeye kuba basubirana umujyi wa Uvira, ndetse bashima buri ruhande rwose rwagize uruhare muri iki gikorwa cyo kugira ngo bongere kugaruka mu mujyi wa Uvira. Abo ni igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ariko nkubwira yuko hejuru y'ibyo kandi nanone Wazalendo murabazi bashyigikira bashyigikiye ibikorwa byo kugaruka hano muri uyu mujyi, ndetse bari mu bafasha FARDC mu mirwano igiye itandukanye. Bo batangaje ko batagomba kugarukira kuri Uvira gusa, ati n'ahandi hagomba kuba hafatwa, ati n'ahandi hagomba kuba hafatwa. Rero ngira ngo muba mubyumva uko biba bimeze, ari nabyo tugiye kureba rero nabyo uko bimeze. Turi ku itariki 20 mbibibutse, mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, igisirikare cya leta ya Congo FARDC bemeje ko bisubije Uvira cyangwa se Uvira yasubiye mu maboko yabo, banenga ibikorwa by'ubusahuzi byakozwe. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zatangaje ko zongeye gufata umujyi wa Uvira uherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko abarwanya umutwe wa 23 bawuvuyemo, nk'uko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe hanze rishyirwaho umukono na Lieutenant Colonel Marcus K. Mongoba, umwungirije ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru mu gisirikare cya FARDC. Ingabo za Congo ngo zaba zaramaganye ubusahuzi bwakozwe na 23 mbere y'uko bava muri uyu mujyi. FARDC ikaba itangaza ko abaturage bagera kuri 20 bafashwe bakekwaho kugira uruhare muri ubwo busahuzi kandi ko bazashyikirizwa ubutabera. Ingabo za leta ya Congo zavuze ko zikomeje kohereza abasirikare muri Uvira ndetse no mu nkengero zayo hagamijwe gushimangira umutekano ndetse no kurinda abaturage n'ibyabo. Uku kuhava kwa FC23 kurikurikiye ibaruwa ya Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa FC23, yanditse ku itariki 15 Mutarama, ayandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Mu ibaruwa, Nanga yatangaje ko ngo bashyize umujyi wa Uvira mu maboko y'umuryango mpuzamahanga, avuga ko ari kimwe mu byemezo byafashwe byo kuvana ingabo zabo muri uyu mujyi mu rwego rwo kubahiriza agahenge batangaje kuva mu Ukuboza 2025. Uyu mutwe wa FC23 bivugwa ko ufashwa n'u Rwanda ngo waba waratangiye guhagarika kandi ko uhagaritse burundu itsinda ryawo ryiswe iryo kugenzura ndetse no gukurikirana umutekano muri uyu mujyi wa Uvira. Ngo ibi byaba byarahamije ko abangaba nyine bavuye muri uyu mujyi wa Uvira. Hagati aho ngaho mu yandi makuru mu bikomeje kugenda bimenyekana cyangwa se mu bikomeje kugenda bivugwa, Warikare aravugwa inkuru z'akababaro. Uravuga ko umuyobozi w'umudugudu arashwe, ni umudugudu uherereye muri groupement ya Rubereke muri Warikare. Aya makuru rero mu by'ukuri ku bijyanye n'iki kibazo, uyu ngo bikaba bikekwa ko ari abagize mu 23 babigizemo uruhare. Amakuru yemejwe n'umuyobozi Banurengo Hussein Sadiki Teira bagaragaje ibyabaye muri ubwo bwicanyi, asobanura neza nyuma y'uko avuga ko ibi ari amahano akomeye cyane kandi byari bikwiye kwamagana. Ati birakwiye kwamagana ibikorwa nk'ibi ngibi. Warikare abandi bantu babiri bakubiswe n'inkuba bitaba Imana nk'uko bivugwa cyangwa se byemezwa muri utu duce. Ni impanuka yabera aho bita Nyarusukura nk'uko byatangajwe n'abaturage ndetse n'ubuyobozi bw'abaturage, bavuga ko aya mahano mu by'ukuri yabereye ahangaha. Ngira ngo murabyumva uko bimeze kabisa, murabyumva uko bimeze mw'abantu mwe.
hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru haravugwa imirwano, dore ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyongeye kwifashisha ibirimo drones bongera kugaba ibitero bikaze cyane ku mutwe witwaje intwaro 23. Kugeza uyu munsi ubuyobozi bwa leta ya Congo FARDC bukaba bwamaze kugushimangira ko burimo buragenzura cyangwa se ubu ngubu umujyi wa Uvira nta kibazo gihari, uri mu maboko ndetse ya guverinoma.